वैशाख मासाचे कृष्ण पक्षाचे वरुतिनी एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायणाक सक्कड भक्तवृंदाक हांव भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे हृदयपूर्वक स्वागत करता. गुरुल्यानी मालगड्याला आशीर्वाद घेवन आम्ही आयज सेशन स्टार्ट करूया. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. गीता महात्म्य सांगू कामगे लुटसाची विद्या माताजी ओल्ड टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. शंकराचार्य विरचिता श्री गीता महात्म्यम. गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपादम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामः परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च. मलिनामोचनां पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीतकर्तव्या किम् अन्यशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद् विनिश्रितं. गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दुग्धगोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकशास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद विद्या माताजी. आता आमगेलुट्टू जपा टॉक दिवच्या आज आमगेलुट्टासाची हिज ग्रेस रविपति दामोदर प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. Mataji, can I share? You can make me co-host. I will share one slide. हरे कृष्णा. प्रभुजी तुम्ही co-host असाची. हरे कृष्ण. co-host. हाँ हाँ. Yes yes. Sharing. You can see Mataji. You can. This way slide this था. वही प्रभुजी दिसता. हरे कृष्ण. So thank you Mataji and welcome all for the Japa talk session. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. तर I think some तर okay. हरे कृष्णा. आज आम्ही जपा टॉक म्हणतो. हांव कुछ स्लाइड्स कोण आला तर I will go through the slides आणि slides are explanatory आणि slides पळयता I will not take much time. तर आम्ही you will see what are the importance of the जपा टॉक. तर एक श्रीमद भागवतम तकून एक श्लोक असं तर
कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे एक महान गुण एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे. म्हणजे ही कलियुगांतू 4 जे युग अस सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग आणि कलियुग. तर कलियुगांतू एक महान गुण अस आणि ते जे महान गुण अस की वी हॅव ते आमका एक चान्स अस एक संधी अस की आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र आम्ही जप करून हे जे बहुसागर दखून आम्ही आपका पार करचा जाता. तर आता आम्ही हे जपा टॉक नंतर आय थिंक तुम्ही गीता श्लोक सकल रिसाइट करता ती. तर ते इट्स व्हेरी व्हेरी वंडरफुल तुम्ही आयोजन करता ती. आणि त्याच्या अगोदर जे जप करतले तर जप इज कलियुगांचे सर्व मला मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट हांगा श्रीमद भागवतान सांगला. म्हणजे त्याची इम्पॉर्टन्स म्हणजे मनशाक आमकां जायना तितली त्याची इम्पॉर्टन्स आसा चॅन्टिंगाचे. तर आता इतली इम्पॉर्टंट कलियुगान चॅन्टिंग असल्यार कशी आम्ही लायक करून चॅन्टिंग करचे जाता. तर सकट जण हांगा आय होप माताजी एवरीबडी माइट बी चॅन्टिंग इन दिस ग्रुप. सगळ्या कडारी जप माला आसका हांव प्रिज्यूम करता आणि सगळ्यांक जप कशी करता हें सकड म्हळ्यार बेसिक सगळ्यांक गोतूच आसता म्हळ्यार हाऊ वी कॅन डू चॅन्टिंग. तर आम्ही मुखार वचया. तर I don't know how many people have joined. So the people who have joined, they can see this slide. The slide actually this is I have taken it from His Grace Mahatma Prabhu. आणि हे slide दाखवून आम्ही we will try to understand how we can do good chanting. म्हणजे कशी आम्ही लायक करून जप करत हाजी आम्ही चिके विल ट्राय टू अंडरस्टँड इन 4 and 5 minutes. फर्स्ट म्हळ्यार आम्ही जप करता ते तर जप करल्यार व्हॉट इज आवर स्टेज म्हणजे आम्ही आता करंट खंयच्या स्टेजार आसत. म्हणजे हांगा तुम्ही स्लायडान पळयत की हांगा 0 तकून 10 आसा. तर 0 तकून 10 तकून जप करल्यार तुमकां कशी हाऊ यू आर फिलिंग म्हणजे आर यू फिलिंग हॉरिबल, नॉट गुड, गुड, एक्सलंट और एक्स्टसी म्हणजे कशी तुमकां तर जपान ते हे तुमकां गोतूच आसता. म्हणजे तुम्ही जप करल्यार खंय तुमगेलो स्टेज खंय आसा. तर आम्ही मुखार वचया. तर सपोज नाउ यू आर प्लॅनिंग टू डू जपा. तर जप केन्ना करता तर जप करतना आमकां ब्रह्म मुहूर्त म्हळ्यार बिफोर द सन रायझेस बिफोर दॅट वी हॅव टू स्टार्ट डुईंग द जपा. म्हळ्यार ताजे अगोदर म्हळ्यार बिफोर सन रायझेस ब्रह्म मुहूर्त जे पिरियड आसा तान तो आमकां जप करता. जप करतना प्रिपरेशन कसन करता म्हळ्यार इफ यू वॉन्ट टू डू अ नाईस जपा कसन प्रिपरेशन करता तर आम्ही हे एक स्लाइड तुका आम्ही पळयता. बिफोर वी स्टार्ट जनरली वी शुड unplug ourselves. That is सकाळी उठून we should take a nice bath and tilak वगैरे लावून after that in the early morning we should try to do japa. तर जप करताना we should unplug ourselves. म्हणजे आम्ही सकड we whatever we are doing we should completely unplug. म्हणजे we should not think of any other thing because when we are doing the japa it is like we are calling Krishna's name. आणि म्हळ्यार when you are calling Krishna, when the supreme personality of Godhead is coming, then you should not be doing some other activities and here and there. So what we should do before you chant, we should pull out the plugs. Pull out the plugs म्हळ्यार आमगेल खंयचे फॅमिली चिंता, खंयचे सर्विस चिंता, वरीज, खंयचे आमकां हें काम करता तें काम करता म्हळ्यार माइंड हांगा थंय वता. तर ते जप करचे अगोदर म्हणजे बिफोर वी स्टार्ट आम्ही सगळ्यांक हे अनप्लग करता. वन्स वी अनप्लग एवरीथिंग देन आवर माइंड इज स्टेबल. देन when we are fully unplugged you don't have to battle with your mind. म्हणजे आमकां जब पूरी तरह से आम्ही तंतु फोकस करू येता. मुखार वचया. and here we can plan how to do. म्हळ्यार हांगा इट इज नॉट a सिंगल प्लॅन
फॉर अ जपा हाऊ टू डू अ जपा म्हळ्यार हांगा डिफरंट डिफरंट लोक असत म्हळ्यार हांगा स्टुडंट असत माताजी असत रिटायर्ड लोक असत जॉब करते लोक असत प्रोफेशनल तर सगळ्याले डिफरंट डिफरंट मेथड असत तर तांतू सगळ्यांक डिफरंट डिफरंट लोकांक जपा तांगेल तांगेले ब्लू प्रिंट तांकां कोरता म्हळ्यार माताजी आसा तर माताजी कशी कोरता तर तांगेल जे म्हळ्यार हजबंड आसा सपोज ही इज गोईंग फॉर जॉब तर ताजे खातीर कुकिंग कोरता तर शी शूड प्लॅन दॅट मॉर्निंग शी शूड कुक फॉर हर हजबंड म्हळ्यार फॉर म्हळ्यार ते स्वामी खातीर हजबंड चिल्ड्रन आर गोईंग फॉर स्कूल तर तांगेल खातीर म्हळ्यार प्रसादम तें करचें आनी बाकी सगळं तर ते प्लॅन करतना शी शूड नॉट टेल अरे हांव 2 घंटे सकाळ जॉब करतली तशें न्ही म्हळ्यार स्टुडंट्स आसा तांगेल डिफरंट आसा but more or less we should try to do the japa in the brahma muhurat morning time आणि ताजी खातीर तुम्ही एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांक तुम्ही एक ब्लू प्रिंट म्हळ्यार तुम्ही तुमगेल ऑटोमॅटिक जे जे लायक जप करता तर ताजी खातीर तुम्ही तुमगेल एक प्लॅनिंग कराती आणि त्या प्लॅनिंगान तुम्ही खंयच्या टायमाक करूं येता कशी करूं येता तर ताजे वयर आमी म्हळ्यार यू कॅन फोकस ऑन दॅट तर हांव आय विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज आय हॅव बीन अलॉटेड ओनली 5 minutes तर हांतू एक लास्ट हांव पॉइंट सांगता आणि विल कन्क्लूड that whenever you are doing japa you can sit in front of Tulsi Maharani or your temple deities or you can chant in the association of devotees आणि अशी करून ब्रह्म मुहूर्त सकाळी you can do nicely chanting and जन जप करताना you should hear what you are chanting तर हे म्हणून हांव माताजी धन्यवाद म्हाका तुम्ही चान्स दिल्याक तर here I will conclude and you can follow these points which are taken from Mahatma Prabhu and there is a lot to say but due to paucity of time समाप्त करता हरे कृष्णा थँक्यू माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी आम्ही जस्ट बिगिनर्स आमचं मस्त या ग्रुपान मस्त जन जस्ट बिगिनर्स जस्ट जप करून स्टार्ट केला मात्र 1 राउंड 4 राउंड 8 राउंड अशी तुमगेली हे प्रवचन मस्त आमकां अनुकूल जाल्लें सकाळी उठान माइंड फ्री असताना म्हळ्यार कसं न्ही मनात मस्त विचारनात येयले वळी आम्ही संसार आशिल्ल्यांक कशी आम्ही टाइम एडजस्ट करून करेत म्हणून तुम्ही बारी चंद कोण सांगून दिली प्रभुजी अनंत अनंत धन्यवाद हरे कृष्णा थँक्यू माताजी थँक्यू Thank you. His Grace Sunila Madhav Prabhuji available asada. Hare Krishna. आम्ही मुखार सुरुवात आता फर्स्ट अध्याय अर्जुन विषाद योग सांगू कामगेल सचाजी 1 to 5 श्लोका मीरा किणी 6 to 19 श्लोका श्यामला कामत माताजी आणि 20 to 32 श्लोका रमा भट माताजी 33 to 46 श्लोका शांता भट माताजी हरे कृष्णा मीरा कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमोऽध्यायः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं तमु व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्
पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सौज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुर्वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योच्चे शङ्खं दद्मं प्रतापवान्। ततसंख्याश्च भीर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त शशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेते हरयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मं महाशङ्खं भीमकर्माव्रकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्ट्यद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मः पृथक् सघोषो दातराष्ट्राणां हृदयानि वधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथ चैतं व्यवस्थितान् दृष्ट्वा दातराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम पाण्डव ऋषिकेशं इदमहं महीपते अर्जुन उवाच सूर्योरुभयो मध्ये रथस्थापय मे अच्युत यावद्देवता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मर्यासयोद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्तमानानवेक्षेऽहं एतत्र समागता दातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकित्सवा। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेश न भारत सेनयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् तत्र पश्चात्तान् पार्थ पितॄन् च पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथां श्वशुरान् सुतश्चैव शून्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषदन्ब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णं युयुत्सं समुपस्थितं छिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपत्युच्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं सशस्त्रे हस्तात् तच्चैव परिदह्यते
न च शक्नुम् अवस्थान्तु भ्रमन्तीव च ते मनो निमित्तानि पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्ष्यं विजयं कृष्णं न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्दं किं भोगीर्जीवितेन वा तेषां काङ्क्षितं भोगा सुखानि च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त इमेव सीता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मातुलासुराः पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि क्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते यत्राष्ट्रान्न का प्रीति सा जनार्दन पापम् आश्रयेत् अस्मान् अद्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सबान्धवान् गीतं गत्वा सुखिनः स्यामाधव यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथनस्माभिः पापादस्मान् निवृत्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे धर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो उदकक्रिया दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णशङ्करकारकै सद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं पतित्य अनुशिश्रमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद् राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्यथा यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराष्ट्राणे हन्युं स्मन्ते क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संके रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् इति श्री भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕರ್ ಜನ ನಾನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡ್ ಸಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೀರಾ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ಲೆ ಮಾತುವೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾಶ್ ಲೋಕ सांगतुवे शमला माताजी तुमगे सल मलगडन प्रति वेळ पार्टिसिपेट करचे सगळ्या इन्स्पिरेशन तशी रमा भट माताजी मलगडन पार्टिसिपेट करचे पळयतना खुशी दिसता. धन्यवाद माताजी. शांता भट माताजी बार लायकोन रिसाइट केले. धन्यवाद. आता दोन्ही अध्याय सांख्य योग सांगूक मंदाकिनी माताजी टीम अस रेडी असचवा. मंदाकिनी माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे प्रथम जाऊन आम्ही भगवत पुराण कोंकणी टीमाक भरती धन्यवाद सांगता, थँक्स सांगता आमच्या सेवा दिलेल खातीर. आणि आज ही एकादशी भारी चांग दिवस आणि आम्ही श्रील प्रभुपादान भरती एकादशी विषयानी परपटन पुरतानी सांगितलं असतं. आम्ही एक सांगू प्रयत्न करता. श्रीमद भागवतम 9.4.29 तांतू श्रील प्रभुपादान सांगला की टू ऑब्झर्व एकादशी व्रता and Dwadashi Vrata means to please the Supreme Personality of Godhead. Those interested in advancing in Krishna consciousness
मस्ट ऑब्झर्व एकादशी व्रता रेग्युलरली. आणि एकादशी दिवस आम्ही ग्रेन्स काय नशी उपवास करता नव्हे ते द्वादशी दिवस फराळना टाइम म्हणून असता म्हणजे ब्रेकिंग टाइम असता एक तेदना ब्रेक करता आम्ही म्हळे इडली पोळ तशी कधी ग्रेन्स अशी खावलो ब्रेक करता. ओके तशी म्हणून सांगितलं असं. ओके आता सेकंड सांख्य योग सुरू करूया. आता सांख्य योग सांगूक येता असं ती पौर्णिमा शनी माताजी 1 to 8 सांगता ती. भक्ती नंदिता पै 9 to 11, राजेश्वरी राव माताजी 12 to 20, दीपा शनी माताजी 21 to 28, गीता पै माताजी 29 to 36, रश्मि नायक माताजी 37 to 41, क्षमा शनी माताजी 42 to 50, कल्पना राव माताजी 51 to 56, गायत्री कामत माताजी 57 to 65 आणि वरलेन हाव सांगता. हरे कृष्णा. पूर्णिमा माताजी हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवत गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टुम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् कीर्तिकरमर्जुन. क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते. क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन. गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः. यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः. यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्. अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यां सुराणापि चाधिपत्यम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तम् उवाच ऋषिकेशः प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः. श्रीभगवान् उवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत.
यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदा विनाशिनीं नित्यं य एनमजव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथं चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धीयद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारामपाव्रतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेतत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते वयद्रणाद्रुपद्रतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं
तथो दुःखतरं नु किं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यायावो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर् एकैहा कुरु नन्दना बहुशङ्का हि न अनन्तश्च बुद्धायो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। हरे कृष्ण। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवान् उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरोचते। हरे कृष्ण।
यः सर्वत्र नबी स्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपिष्टितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेन्द्रियस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषोपजायते संगात् संज्ञायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानीन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। हरे कृष्ण। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा दिशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणामचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वांक दोन्हीचे अध्याय वाजिल्ले पूर्णिमा शणै माताजी आणि भक्ती नंदिता राजेश्वरी माताजी दीपा शणै माताजी गीतापाई माताजी रश्मी नायक माताजी आणि क्षमा शणै माताजी कल्पनाराव माताजी आणि गायत्री कामत माताजी सर्वांक धन्यवाद भारी चंद कोनो ಖುಷಿ ಇದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೋನು ಕೆಲವು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಡ್ದವ್ ನಶಿಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐಕನ್ ಕೈ मक मेसेजेस दल्लेरी पूरा इतलो ऑर्ड्स असलेरी बरे तुम्ही पूरा चंद कोनु पठण केले धन्यवाद तुम्ही सर्वांक। भारती माताजी म्हाका दिसता सुनीला प्रभू इज रेडी सो आई विल हैंड इट ओवर टू यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद सक्कड दोन्ही अध्यायावाचील सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद धन्यवाद मंडळी माताजी। आता मी एक राउंड हरे कृष्ण महामंत्र चैंट कोरे आमगे लुटसाची आज सीनियर डिवोटी हिज ग्रेस सुनीला माधव प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण माताजी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। धन्यवाद प्रभुजी, हरे धन्यवाद. तुमगेलो आज चॅन्ट कोन मस्त मना एक खुशी जाले, एक डिवाइन फीलिंग आयले. अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आम्ही हरे कृष्ण ऍक्च्युअली आमगेल भागवत पुराणाचे चॅन्टिंग व्हॉट्सअप ग्रुप आसा. कोणाक तुम्ही ग्रुपान नांचकी तुम्ही जॉइन जावेत. ग्रुप आशिल्ले निमित्त आम्ही रेग्युलर चॅन्ट करता आसाची. ग्रुपान जाल्यार आम्ही संसारा पडलेले एक दीस केले एक दीस कर अशें प्रे जाता. कोण ग्रुपान नांचकी प्लीज जॉइन जायाची. दिसा एक 10 मिनिट काणो आम्ही देवाला 108 टाइम्स देवा नाम घेवच्या काय कोणाक तितले टाइम सकडला आस म्हण लेखता. प्लीज कोण ग्रुपान नांचकी तुम्ही चॅन्टिंग ग्रुपात जॉइन जावेत. आणि आम्ही चॅन्टिंग करता करताच आमगे जीवनात कसं परिवर्तन जाता म्हणून आम्ही अनुभव केला. तशें देखून सांगता आसाची. तशें कोण ग्रुपान नांचकी तांणी जॉइन जावक म्हणून हांव विनंती करता. आता आम्ही आमगेल भागवत गीते पारायण मुखार सुना. 3 अध्याय सांगूक आमगेल उठासाची प्रतिभा नायक एंड टीम ब्रह्मावरता कोण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आज या तिन्नी अध्याय वाचिचक आमगेल उठासाची ಮಾತಾಜಿ 1 ರಿಂದ 4 1 to 4 ಸುಧಾ ಕಾಮತ್, 5 to 8 ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ನಾಯಕ, 9 to 12 ಸುಪ್ರಭಾ ಪೈ, 13 to 16 ವಿಜಯ ಪೈ, 17 to 20 ಗೀತಾ ಪೈ, 21 to 24 ರಶ್ಮಿ ಪೈ, 25 to 28 ನಮ್ರತಾ ಪೈ, 29 to 32 ಕವಿತಾ ಪೈ, 33 to 36 ಜ್ಯೋತಿ ಭಟ್ಟ, 37 to 40 39 ಸ್ಮಿತಾ ಪ್ರಭು, 40 to 43 ಕಿರಣ ಪೈ. अन्यथा प्रारंभ करता जी. हरे कृष्ण. अतः श्रीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. स्वामि श्रेणेन वाक्येन बुद्धिमोह यसीवमे तदेकं मन निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. न कर्माणां नारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कार्यते हवेश कर्म सर्वप्रकृति जयगुणिः
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य लभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्टस्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञात् कर्मण्योऽत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचरन्। कः यज्ञा प्रजा स्रष्टा पुरोवाचो प्रजापतिः अनेन विश्वत्वं मेषवोऽस्विष्टकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमव्याप्यते। इष्ट्वान् भोगान् इवो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदाभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरीन्द्रिया रामो मोघं पार्थ सजीवति। यस्त्वात्मगतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नातो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादय लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः सत्देवोत्तरो जनः स यत्र प्रमाणं कुरुते लोकस्तद्धनुर्वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्तव एव च कर्मणि यदि हेहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तत्किंग्रतः मम वर्तमानात् वर्तन्ते मनुष्य प्राप्त पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकान् न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तस्याम् उपहम्य नामिमां प्रजाः। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा शक्तः शिकीषु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनये अज्ञानं कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्यान्युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते
तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् प्रश्नविदो मन्दान् प्रश्नविन्न विचालये। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासात्यात्मचेतसा निराश निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगताधिरा। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। एते त्वदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टा न चेतसि। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अतः केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मेह वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यतोर्भेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्टुरेणानलेन च। इन्द्रियाणि मनो बुद्धि प्रस्यादिष्टानमुच्यते एतैर्विमोहः एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात्मविन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानो प्रजहितेन्यं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि परण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परन्मनः मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धिर्परतस्तु सः। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानुमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ವ ಮಾತಾಜಿ ಚಂದ್ರಪನ್ ಸಂಗ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ಕಾಮತ್ ಅಂಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್. हरे कृष्णा प्रतिभा, हरे कृष्ण प्रतिभा माताजी धन्यवाद. सक्कड ब्रह्मावर मेगेल गाव सक्कडा पळोन पर्सनली मेळ्ळें तितली खुशी जाल्ले. तशीच प्रतिभा आमगेले भागवत पुराण ग्रुप आसा 4 दिवस रामायण सिरीज चलतास गांवतल्या मस्त उमेद आसतले. तांणी ग्रुप जॉइन जावेत हांव विनंती करता तू तांकां सांग पुरो जणांक ग्रुप जॉइन जावेत म्हण सांग. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे आता नेक्स्ट अध्याय 4 आणि 5 अध्याय सांगू आमगे लुटसाची डॉक्टर सी.वी. कामत आणि टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माया आणि भागवत पुराणाक आमगेले 4th चॅप्टर अंतू 1 to 6 किशोर बाबाजी म्हणता, 7 to 12 सेजल चेरडू आणि तृप्ती कामत म्हणता. 13 to 18 गीता नायक म्हणता. 19 to 24 गोपाल कृष्ण किनी. 25 to 30 अरुणा किनी. 31 to 36 पुष्पा किनी आणि रामनाथ किनी मामनी माय म्हणता. 37-42 किरण पै पुन्हा तुकून म्हणता. बिफोर स्टार्टिंग हांव जस्ट ब्रीफ 4th चॅप्टरचे सांगता. 4th चॅप्टर अंतू कृष्ण देव कसं म्हणता म्हळ्यार युनिवर्स क्रिएट केले प्रोसेस सांगता. प्लस कशी देवानं ऑटो पायलट केलेले एंटायर ऍक्शन्स पुरे कशी ऑटो पायलट केलेले
जन्म पुनर्जन्मा विषय सांगता आणि पुनर्जन्मातून मुक्ती जावचेक ज्ञान मार्गा विषयी सांगता मागीर कर्मांतू कर्म अकर्म आणि विकर्म विषयी सांगता व्हेरी इम्पॉर्टंट अध्याय ज्ञान योग आणि खंयचे ऍक्शन करतना आम्ही ऑब्झर्वर जावन आसका we should be observer and actions will happen automatically without us. Somebody is getting it done automatically by the grace, including God is not involved म्हणून सांगता सच्ची आणि किशोर कामत रिक्वेस्ट करता स्टार्ट करू 1 to 6 ओवर टू किशोर कामत. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्. विवस्वान्मनवे प्राह मरुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्तम् एवं राजर्षयो विदुः. सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन. तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थं युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम्. एवं योगि तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति अर्जुन. हरे कृष्ण. वीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानपिपासा भूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्. मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. हरे कृष्ण. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा. इति मां योऽभिजानाति कर्मविद् न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं. किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो व्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः. अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म. हरे कृष्ण.
यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम् आहु पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृतो अपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचितात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृचा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितः चेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाप्तं। हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञैनैवोपजुह्वति इन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वान् इन्द्रियः कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञस्तपो यज्ञ योगयज्ञस्ततापरे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यतः संस्कृताव्रतः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानस्ततापरे प्राणान् पानगतिरुद्ध्वा प्राणायां परायणः अपारे नियतहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञस्तपितकल्मषः यज्ञस्थितामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्ण। यज्ञशिष्टामृतभुजो याति ब्रह्म सनातनम् न्यायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मज्ञान विदितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तपः सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानापरिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्थेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्तदर्शनः। हरे कृष्ण। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यत्यात्मन्यतो मयि अभिषेदसि त्याप्येभ्यः सर्वभ्ये पापकृतं सर्वं ज्ञानफलवेनैव वृजिनं सन्तृष्यसि। हरे कृष्ण। किरण पै यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
ज्ञानकर्म संन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। Thanks for the team ka Kishore Bhavajika, Tripti, Sujal, Rita Naik, Gopal Krishnan, Aruna Kamat, Aruna Kini, Ramnath Kini and Pushpa Kini, Kiran Paika. At the 5th chapter start karta chi. 5th chapter anto Arjuna Nimgita Sannyas ani Karma Yogi into Kanchi Jangamano. So finally Karma Yoga best कर्म योग फॉलो करका निस्वार्थ सेवे करनो काम कर कामनो संगतंतो ए ब्रीफ जानो 1 to 6 महिमा पै संगता 7 to 12 भाग्यश्री 13 to 18 भारती प्रभु संगता स 1925 सिद्धि अनि अदिति चेरडो संगता सची and 25 to 29 ज्योत्स्ना कामतन वापसान करे तो अरे 13 18 गीता नायकल तो मल्ली दिसता मिस्टेक करे Josna Kamatana 25 to 29 Sanka over to Mahima Pai 1 to 6. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगस्तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो मुच्यते। साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितो सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्निशन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। हरि ओम। भारती प्रभु। म्यूट असे तुम्ही। हरे कृष्ण। अनम्यूट करता हुआ। हरि ओम। भारती 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 हेलो हेलो। हाँ
हरि ओम। स्टार्ट करें माँ। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सुजितप्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतिं प्रभुः अज्ञानावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिद्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। हरि ओम। सिद्धि कामत, सिद्धि एंड अदिति कामत। हरे कृष्णा. ना दिसतंय. तुम्ही सांगूयात का प्रभूजी? होय, सांग. हरे कृष्ण. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थिताः तपश्येत् प्रियं प्राप्य नो जित्य प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्समूढो ब्रह्म विद्य ब्रह्माणि स्थितः ब्रह्मा स्पर्शेषु सत्तात्मा विन्द्यत्यात्मानि सुखं स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोग दुःखयोनय एव ते आद्यान्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्य शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः योऽन्ता सुखान्तरा रामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मा निर्वाणं ब्रह्मभूतेऽधि गच्छति। हरे कृष्ण। जोष्णवन्निन लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्व्याहार चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणपानौ समौ कृत्वा न्यासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियं मनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगते चाभयक्रोधो यसदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां च
ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम्। हरे कृष्ण। थँक्स पार्टीमा थँक्स देव तुम पुरा जनक अनुग्रह कर म्हणून सांगून ओवर टू माया हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद अनंत आनंद धन्यवाद प्रति एकादशी तुमगे टीम येवन बारी लायक करून पारायण करताची धन्यवाद प्रभुजी। तशीच एक रिक्वेस्ट आमगेले भागवत पुराण कोंकणी टीम आसा व्हॉट्सअप ग्रुप आसा तांतू वारा 4-5 दिवस आमगेले सेशन चलता रामायण सिरीज चलता आसता आणि डेमन्स इन वृंदावन चलता आसा कोण कोणा इंटरेस्ट आसता तांणी रेग्युलर अटेंड जावे ते ग्रुपा जॉइन जाल्यार लिंक मेळटा तुमकां अशीची झूम लिंक बरे पारायण मात विंगड मस्त सकट प्रोग्राम आसा इंटरेस्ट आसल्यार पुरा जन त्या ग्रुप जॉइन जावपाक म्हणून विनंती करता प्रभुजी। हरे कृष्ण। आता संच अध्यायु आत्मसंयम योग सांगूक आमगे लुटासाची 1 to 10 श्लोक हेमापै माताची 11 to 20 श्लोक अनिता कामत माताजी 21 to 30 श्लोक शोभना कामत माताजी 31 to 39 श्लोक रश्मि भट्ट माताजी 40 to 47 श्लोक प्रमोद पंडित प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओवर टू यू हेमापै माताजी। हरे कृष्ण। षष्ठोऽध्यायः श्री भगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिया य सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न य सन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरोक्षर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषञ्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेत आत्मानं नात्मानं साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मा आत्मनस्तस्य येनात्वैक्मा नाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म काञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन् मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्अविशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यथ चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नाच्युत्रिं तं नातिनीचं शैलाजीन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचितेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने यं जात् योगमात्मविशुद्धये समं कार्यशिरो श्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नास्तिकाग्रं स्वं द्विषस्वानवलोकयन्
प्रशांतात्म विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्तः आसीन मत्परः यं जनेन सदात्मानं योगिनियत मानसं शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थापमधिगच्छति नात्यत्सनस्तु योग्योषि न चैकान्तमनस्सनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टैस्य कर्मसु युक्ता स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनैवावतिष्ठते निःस्पृशः सर्वकामेभ्यो युक्तायुक्युक्ते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेगन्ते सोमपा सुतः योगिनो यतचित्तस्य यं जन्तो योगमात्मनः यत्रोपरपते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हरे कृष्ण। सुखमाद्यादिकं यत् बुद्धिग्राहमनेन्द्रियं वेति यत्तान चैवायं स्थितच्चिलन्ति तद्वता यं लब्धा चापरं लाभं मन्यते नादिगं तत् यास्मिन् यस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगं वियोगं योगसंचिनं नानिश्चयेन युक्तभ्यो योगनिर्वाणचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामां सत्यतः सर्वनाशेषता मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तता शैन रूपे रम्ये बुद्ध्यदृष्टि गृहीतयम् आत्मसंस्थामनं कृत्वा संकिञ्चित् चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थितं ततस्तस्थो नियमैत आत्मानेवावशं तदेत् प्रशान्त मनसं वेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैनेशान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषं युजनेवं सदात्मानं योगी विहल्प मत्यन्तं सुखमास्तुते सर्वभूतस्वमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईष्यते योगयुक्तामां सर्वत्र समदर्शनां यो मां पश्यन्ति सर्वत्रे सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वभूतस्थितो यो मां भजते तत्त्वमास्थिता सर्वदा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मपमेन्यः सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्तवया प्रोक्ता ज्ञानेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयत्मात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्माना तु यथा शक्यो वाप्तुमुपायतः
अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कश्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मणापति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतु महर्षशेषतः संशयास्य चेता न युक्तपद्यते। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. सक्कड ಮಾತಾಜಿ, ಹೇಮಾ ಮಾತಾಜಿ, ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶೋಭನಾ ಮಾತಾಜಿ, रश्मी माताजी बारी ऐकून चंद कोण सांगले अनंत अनंत धन्यवाद. प्रति एकादशी येवका म्हणून विनंती करता. प्रभूजी तुम्ही बारी ऐकून स्पष्ट जाऊन सांगले अनंत अनंत धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. आता 7 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग सांगू कामगे लुट्टासाची 1 to 15 श्लोक डॉक्टर कामाक्षी किली माताजी, 16 to 30 श्लोक शिशिर शानुभोग प्रभूजी. हरे कृष्ण. माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्ण माताजी. अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे
भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम् इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तखे पुरुषं दृशु पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। श्री कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवमेव तम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः
परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ. ಭಾರಿ ಚಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಲೋಡಿಯಸ್ तुमगे ವಾಯ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಜಲ್ಲೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. शिशिर इतली स्पष्ट आणि बाय हाट इतली छंद कोण सांगला देवा तुवे प्रति वेळ पार्टिसिपेट करका. धन्यवाद. आता 8 अध्याय तकून माया माताजी कंटिन्यू करताची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण भारती माताजी. धन्यवाद. भारी लायक कोण तुम्ही अँकरिंग केले. आता मुखारी 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग. हाजे पयलीं फुडें हांव एक सान एक अनाउन्समेंट करता. अशें म्हळ्यार मे म्हयन्याचे 2nd विकात कोण श्रीला रूप गोस्वामीजीन बरयले संस्कृतान बरयले भक्ती रसामृत सिंधू नेक्टर ऑफ डिवोशन एक सेशन्स एक उदाहरणार्थ संक्षिप्त सांगचे जाल्यार एक प्युअर डिवोटी म्हळ्यार कशें आसता कृष्णाल भक्ती कशी करता ते अशी कृष्णाल भक्ती करता तागेल कार्यांतूच आमी कशी प्रत्येक कार्य ताका संबंध पाविल्ले करता पुरा लायक करून अशी मार्गदर्शन केलेलें सगळ्यांनी सेशन्साक रेजिस्टर करून जॉइन करता म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे सगळ्यांक विनंती करता सर. हरे कृष्ण. आता 8 अध्याय आमी सुरू करूया. अक्षर परब्रह्म योग 1 to 14 प्रत्युषा केणी आणि 15 to 28 जया शर्मा माताजी. जय शर्मा माताजी. ओवर टू यू प्रत्युषा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावि
मामे वैष्यत्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयातित्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरे कृष्ण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गताम् अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुग पर्यन्तं हयत् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्ताम् अहोरात्रविदो जना अव्यक्त्यात् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामास एवां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशा पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त्या सनातना य स सर्वेषु भूतेषु नाशत् न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तं तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्तना निर्वर्तन्ते तद्धामा परं ममां पुरुषा स परपार्था भक्ता लभस्य नन्ययाम् यस्यान्तस्तानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं यत्र काले तनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनां प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभाम् अग्निज्योतिः शुक्लं षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनां धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायणं तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेत्ये जगशाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनां नैते प्रतिपार्थजानान् योगी मुह्यति कच्छन् तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् आत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यमम्
ओम तस्सस् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಬು ಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ನವ ಕೆದ್ನಾಯ್ ಮಾಡ್ತು ಮಂದಿಸ್ತಾ ಲಾಯಕ್ ಕೊಂಡ್ ಮಳ್ಳೆ धन्यवाद केदनाय श्यामगेलांतू टू पार्टिसिपेट करता तशीची जय शर्मा माताजी तुम्ही भारी लायकोन म्हणे धन्यवाद. आत्मकारी 9th चॅप्टर राजविद्या राजगुह्य योग हे दोन स्लॉट्स म्हणून येतात तांकां अनानुकूलस म्हणून आमकां मेसेज आयिल्ले तशा न्हू 1 to 12 भारती पै माताजी आणि 13 to 23 विद्या पै माताजी रिक्वेस्ट करता तशीची 24 to 34 प्रेमा पै माताजी आम्ही डिसाइड करतली 1 to 12 भारती माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राज्यविद्या राज्यगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धादानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परं तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानित्युपधारय. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोगाशमोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते. एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहम् औषधम्. मन्त्रोऽहमहमेवाच अहम् अग्निरहं हुतम्. पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः. वेद्यं पवित्रम् ओंकार ऋक्सामा यजुरेव च. गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरणं सुरन्. प्रभवा प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्. तपाम्याहमहं वर्षं निग्रहणाम्युसृजामि च. अमृतं चैव मृत्युश्च सदहश्चाहमर्जुन. त्रैविद्यमां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते. ते पुण्यमासाय सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्.
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् एप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकम्। हरे कृष्ण। माया का कही तना का अहिं सर्व संख्या अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेताश्चन्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति यद्यापि जो नोऽपि न मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरतं यष्णामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदज्ञासि यज्जुहोषि तदासि यत् तत्यपश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनेः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय पृचिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपिष्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनः ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखमं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् मन्यना भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम 9मोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल. भारी लाईक कोण म्हणत एक जणाने भारती माताजी, विद्या माताजी आणि प्रेमाबाई माताजी भारी चंद कोण म्हणे. धन्यवाद. आता बी 10th चॅप्टरवरच्या विभूती योग हे म्हणून येतची एका घरात कोण ते सॅगन म्हणत माईक येत की नाम सांगू 15 to 28 अविका नायक 29 to 42. Over to you, Kanika. Krishna. हरे कृष्णा माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. अतः दशमोऽध्यायः विभूति योगः. श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढः स मर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः
सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि स्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव प्रतिविदाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां योग इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नाथ अहं सर्वस्य प्रभुः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् उधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी। तेषाम् इवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वम् एतादृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्तौव्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। श्रीभगवानुवाच कहन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणाम् अहं पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः
सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रम् धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जुषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवातिशयः कालो दाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरिश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारेणां स्मृति मेधा धृति इक्षमा बृहत्सामा तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामः जयोऽस्मि व्यवतायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उसना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ध्यानं वतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येषु तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ध्यातेन तवार्जुन स्तव्याहं निदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे योगो नाम दशमोऽध्यायः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्णा भारी लायकून म्हणले एका घरात कोण कनिका रवी किरण भट आणि प्रतीक्षा आणि चंदकोन भारी चंदकोन म्हणले तशीची अविका नायक आणि जयंती नायक भारी चंदकोन माताजी तुम्ही ट्रेन केला ती काव्य काका भारी चंदकोन म्हणली देवा केन्नाय तुम्ही पार्टिसिपेट करता आमगे सांगतो धन्यवाद आता 11th चॅप्टर विश्वरूप दर्शन योग ने कोऑर्डिनेटर करता सची आमगे राजेश्वरी माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा आयचे एकादशीचे भगवद्गीता पारायणार्थ 11 अध्याय संगो विश्वरूप दर्शन योग संगो येता संची कासरगोड सुकोनो भक्तीन मैत्री राव श्लोक 1 तुकुन 11 मेघा माताजी बार तुकुनु 22 गीता शೆಣೈ माताजी 23 ಸುಕುನು 33 प्रतिभा पै माताजी 34 ಸುಕುನು 44 आणि मालती माताजी 45 ಸುಕುನು 55
मैत्री सुरकरम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यतस्तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वरम् द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मनसि यच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनमव्ययम्। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यपि दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। हरे कृष्ण। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्का द्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। हरे कृष्ण। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमीश्च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवाव निपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् मदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवनाग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि
पृच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं। मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हरे कृष्णा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतप्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यत्यनुरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽर्थवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्कामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोत्सद्भ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमः प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीश मीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियार्यार्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्ण। हरि ओम्। अद्रश्च पूर्वं रतितो ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं ममेदम् व्यपेतभिविप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवं ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संरक्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तसङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामेति पाण्डव। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा माताजी। आज आमकां एकादशी दिवस हे अध्याय सांगूक अवकाश दिला लेक भागवत पुराण कोंकणी टिमाक धन्यवाद सांगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, राजेश्वरी माताजी, धन्यवाद तुमका अनंत अनंत धन्यवाद। लायक कोण तुम्ही इतले माताजी ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನು ಚಂದ ಕೋರ್ನು ಸಕಳಾನೆ ರಿಸೈಟ್ केले धन्यवाद। आता मुखारचे 12 अध्याय भक्ती योग म्हणता येत तशीची 1 to 10 वीणामल्या माताजी, तशीची 11 to 20 नंदन नायक। ओवर टू यू वीणा माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नाम है म्यूटर ओम श्री परमात्मने नमः। भगवद्गीता अध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततचित्ताये
भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतैः रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहमद्विरव्याप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वन्न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् हरे कृष्णा। ज्ञानाद्यानं विशिष्ट मांड बाबा मांड मांड। म्यूट झाला ना। हरे कृष्णा। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा सुखिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिष्ठासुतिर्भूमि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान्ये प्रियो नरः केतुधन्यामित्रमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानामत्परमा भक्तास्ति यत् मे प्रियः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण बारेच्या नायक वीणा मल्ल्या माताजी तुम्ही भारीचे धन्यवाद उदाकांके धन्यवाद माता धन्यवाद यापटे मस्त चिरडवान पार्टिसिपेट केला मस्त खुशी जाता चिरडवान पुरा मुखारे का अशी या अध्यात्मातू मुखारे का सगळ्यांनी अशी भारी खुश आहे मस्त चिरडवान पळोन आता 13 अध्यायातून विद्यापै माताजी एंकरिंग करतली जी ओवर टू यू विद्या माताजी हरे कृष्ण माय माताजी पुराजन भारी चंद कोण पठन केलं आता मी 13 अध्याय सुरू करूया ते एक सन अनाउन्समेंट ऑलरेडी माया माताजी सांगला सेकंड वीक ऑफ मे दाखवून भगवत पुराण कोंकणी टीमातनी नवे सेशन सुरू करता असची भक्ती रसामृत सिंधू म्हणून द नेक्टर ऑफ डिवोशन श्रीला रूप गोस्वामी हांग्याल विरचित सो कोणाक पुरा इंटरेस्ट असकी तांनी दय कोण रजिस्टर करायची आणि सत्संगाचा लाभ घेऊ का म्हणून हांव विनंती करता पुराजनालेगी हरे कृष्ण सो आता मी 13 अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योगात्वचा sorry chapter 13 shloka 1 to 12 संध्याईश्वर माताजी 13 to 24 लीलापाई माताजी आणि 25 to 35 गौरी भट माताजी सो संध्याईश्वर माताजी तुम्ही रेडी असाल हरे कृष्ण माताजी हाँ हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रज्ञयोगः अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्र भावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते महाभूतानि अहंकारो बुद्धिः अव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि देशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदारतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्टङ्गः पुत्रधारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा हरे कृष्ण माताजी ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासमद्युच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रष्टैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु अविभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्ञोतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य निष्ठितः इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांशैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्घोष्य सदसत्यो निज जन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे हरे कृष्ण अन्ये तेवमजानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातीतरं तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा यावत् संजायते किञ्चित् सत्त्वं सावरदङ्गमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य स विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि स्यात्मानात्मानं ततो यान्ति परां गतिं प्रकृते वै च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वात् निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं साक्षात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमेवं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदश अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु हरे कृष्ण हरे कृष्ण एक जणांनी 4 जणांनी भारी चंदकोन सांगले संध्या ईश्वर माताजी
लीलापई माताजी, गौरी भट माताजी आणि राधिका भाऊ माताजी. भारीचंद कोण सांगले अशी प्रतिपटी येयाची, तुम्ही पठण कराची, आम्ही श्रवण करताची बैसून आमके भागी दिया श्रवण करचे. प्रति एकादशी कपुराजन नियोका राधा भट माताजी लोटर सून कशी बसला तशी तुम गेल दुवेल की सुने लोटू सांगाची, आमका श्रवण करचे भागी दियाची. हरे कृष्ण. नेक्स्ट 14 अध्याय वच्चा चैप्टर 14 अध्याय संगो यथाची 1 to 14 रेणुका प्रभु माताजी, 15 to 27 आशलता प्रभु माताजी. हरे कृष्णा. रेडियो सच में रेणुका प्रभु माताजी तुम्हें म्यूट रसची. रेणुका प्रभु माताजी. अत श्री हरे कृष्ण. अत श्री चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ति ते प्रलये न व्यवन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देयिनमव्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन जानग. रजोरागात्मकं विधि तृष्णसंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानम् विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्त्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत. रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं सजस्तः. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते. ज्ञानं यदा तदा विद्यान् विवृद्धं सत्त्वमित्युत. लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे करुनन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवृत तदोत्तममिदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. आशलता माताजी तुम्ही म्यूट रसची. हरे कृष्ण. ऐकत आता वै ऐकत माता ऐकत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतीवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मायि च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण भारी चंद कोण सांगल्या 14th अध्याय रेणुका प्रभू माताजी आणि आश्रिता प्रभू माताजी रेणुका प्रभू माताजी आणि आश्रिता तुम्ही प्रत्येक एकादशी येताची रेणुका प्रभू माताजी चुक्कई नशी येताची तशी चुक्का नशी त्यांनी चंद कोण चांट करून एव्हरी डे चांट करून घालताची सो अशीची तुमगेला सेव दिता रपाची। हरे कृष्ण माताजी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। नेक्स्ट 15 अध्याय सांगू येताची 1 to 10 स्फूर्तिपै माताजी आणि 11 to 20 रचना शर्मा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्छाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति
वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणपानासमायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदारत यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा यो मामेवम् असम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भारी कोण सांगल्या स्फूर्तीपाई माताजी आणि रचना शर्मा माताजी बाबू रडतस जरारी सांगतसची होड ना ते बाबा काही नेक्स्ट तुम्ही हे दितसची प्रेरणा आहे तू ऐवजी देवा होड जे तरी म्हणून। हरे कृष्ण। मस्त धन्यवाद माताजी तुमका। हरे कृष्ण। नेक्स्ट 16 अध्याय सांगू येतसचे दिव्या कामत माताजी तुमगे टीम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ सुर करे आज आम सांगतस अनेकले सांगितले ती जोर ताप काही तसे आम कंप्लीट करता 16 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्तम् माधवं हे अचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः सम्पदमासुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः
आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिश्रवाः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशते बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नाः मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. दिव्या कामत माताजी चंदुकोन सांगल्या आज हरी इच्छा आज कृष्णाक तुम्ही संकाशन दिसता पुरा 16 अध्याय. हरे कृष्ण. भारी चंदुकोन वाचला. नेक्स्ट हरे कृष्ण. नेक्स्ट 17 अध्याय सांगू येता सची पवित्रा शान भाग 1 to 14 15 to 28 कलावती अवधानी माताजी रेडी सचवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाँ स्टार्ट करायची. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ 17 अध्यायो. ओम अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां तृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः. श्रद्धामयो यं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः एव सः. यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षरक्षांसि राजसाः
प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं दम्भोऽहङ्कारसंयुक्ताः कामताः कर्षं यन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्तन्तान्निद्वा मिथ्यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तथा दानं तेषां भेदमिमं तृणु अयुः सत्त्व बलारोग्य सुखप्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः कट्ट आम्ल लवणाद्युष्ण तीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं ऊती पर्युषित च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षीभिर्यज्ञो विधिद्रष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनं सृष्टान्नं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षतः देवद्विज गुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरतप उच्यते। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येत तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अपलाकाङ्क्षिभियुक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं छलमध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योता साधनार्थं वा तत्तामसमुदारतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकस्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदारतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदारत्य यज्ञादानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्पेतनो इह। ओम
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. भारी चंदकोन वाजिल्या पवित्रा माताजी आणि कलावती माताजी तुम्ही प्रतिवेळा येताची चंदकोन वाजिताची. सो एकादशी दिवसो पठण केलेला कितलं कृष्णाला अनुग्रह असती तितलेच कोण श्रवण करतके तांकां तितले तांगेल वयर कृष्ण अनुग्रह करता. सो नेक्स्ट आम्ही लास्ट अध्याय 18 अध्यायाक वचा. 18 अध्याय सांगू येता सची 1 to 13 वीणा भट माताजी, 14 to 26 सुगुणा भट माताजी, 27 to 39 भारती प्रभु माताजी, 40 to 52 माया माताजी, 53 to 65 हाँ अजिता सा, 66 to 78 भारती पै माताजी. सो 18 अध्याय शूट करिया. वीणा भट माताजी तुम्ही रेडी सच पे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अथाष्टादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनाम्. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यन् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. हरे कृष्ण. सुगुणा भट माताजी तुम्ही म्यूट अरसची. सॉरी. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्. शरीरवाङ्मनो वीर्यर्
कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् स न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोचते गुणसंख्याने एतावच्चरणोक्तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विदान् देति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृष्णवदैकस्मिन् कार्ये शब्दमहैतुकम् अवत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहित मरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायास तद्राजसमुदारतम् अनुबंधं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहंवादी द्वत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध सिद्धोर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सो लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादि दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं त्रतेष्टैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तमसाव्रताम् सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषाद मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ सामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभः अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति
यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतम्। हरे कृष्ण। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः शास्त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपःशौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतसिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी रग्भाषी यतवाक्काय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसाददवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादत्तरिष्यसि अत चेद्वा अहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धाश्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमज्ञातं गुह्यात् गुह्यतरं मया
विमृशै तदशेषेण यतेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। हरे कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषसेवाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान्मनुष्येषु कस्मिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यप्रियतरो भुवि अद्देश्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धवान् अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तशुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोह प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम श्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं रक्ष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्कृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् रक्ष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्न्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. आजच्या पुराजन भारी लायकून सांगल्या वीणा भट माताजीने एकदम कसं म्हणा पुराजनांनी दोन असे एक पटे उद्दा मारला म्हणजे एकदम जोशार सांगता स्टार्ट केल्या सो पुराजनाला जोश एक पटी आयलं. सो थँक यू सो मच माताजी वीणा भट माताजी सुगणा भट माताजी मी प्रतिवाळा येताची अशी याची सो प्रति एकादशी का पारायण करशा का भारती प्रेम माताजी तुम्ही येताची भारी चंद कोण सांगला ह्यापटी तुमगे ना तू ऍबसेंट झालो सो नेक्स्ट टाइम ना तू घेऊन याची माया माताजी भारती माताजी दक्षिणान चंदू कोण सांगला आमको बशा वरल्यान पुरा भक्तान येऊन सांगला आमक लायक कसं म्हणणारे आमका श्रवण कोण बसताच्या मी सो आणि चढ याची प्रति एकादशी का तुमगे रिलेटिव्ह घेऊन याची तांची करेन सांगा याची हांव प्रार्थना करता हरे कृष्ण. आता थोडे अनाउन्समेंट आसा भाई राम भजन आसा सकड हे सेशन अटेंड करका म्हणून हांव प्रार्थना करता आसा. सो हरग्रेस मथुरा माताजी भाई सेशन आयत आसाची तशींची 30 तारीखेगा शनिवार हिज ग्रेस विश्वंभर प्रभुजी स्पीकर जावन येता आसाची डमन इन वृंदावना सेशन काढता आसाची. सो पुरा जणांना हाका भाग घेवका म्हणून हांव विनंती करता आसा. तशी नेक्स्ट वीकांत लास्ट सेशन ऑफ वाल्मिकी रामायणातले युद्धकांड आसा लास्ट सेशन पुराजन जॉइन जायाची. सो स्पीकर जावन येता आसाची हरग्रेस मोह विमोह माताजी आणि हरग्रेसा अमला सीता माताजी सकडान हे सेशन अटेंड करका म्हणून हांव विनंती करता आसा. हरे कृष्ण. सो पुराजना धन्यवाद. नेक्स्ट एकादशी कशी याची पारायण कराची आमकां श्रवण करच्याक
मौका दिया जी। हरे कृष्णा मुरलीधर प्रभु जी आणि कसं अनाउन्समेंट असवा हरे कृष्ण माताजी ना माताजी अच्छा ओके हरे कृष्ण चला सेशन एंड करूया वांछा कल्पद्रव्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय एकादशी व्रत की जय हरे कृष्ण।